jantete bujisonga kwani njina kwani mama singa yanzala bushimbembe mwana vimba nkengi nsweki mbunja na kesi ya zimbara zumama zangu zitubakile auga jantete ni chuvu chibatu yurere mukangana mtotwanchi na wayilikawo yanzole tatu yulangana tingana langu na wayilikawo batu songese kumitoto mya londi kuna mwana bonso va desina kaka d'Afrique ni langu wa bleu batatu songesa ni langu wa bleu ni tisimbi tidukina mamba mana yanta kwelandi mo bordu ya mamba sable ya mpembe na mpembe yanta tati ngana kala beto tujikweto kwa huko kala tutambula kwa mungu tibitu bitasa na kwa ndo la tatu mampo tuleta sala kwa nina watafa mambo tuseme tuendelee kubameja bo balombolo kubameja ya galube banje kubameya ya bo balombolo kubameya 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 ya galube banje. Ibundura balongo nke ibundura balongo chi tukuba mane eka bonso chuvu chibadiri kambe byo bya byonso nini bya saladata mampungu tulendo bikaga na lulendo peleko ngolo ni byo bikutubakisaka bungu kame chala mulumingu la mukaka chala nwinya mamba ko bashibwa jibwa ngolo wajibwa pele ko tala kusugurani tuko namu kwe jati nsungula bunta minimbu biniteka mlumingula mukaka kutayigo belako mamba kane ngura puma bungu dangu tata niwagana ngangu niwo utusukula abo nsobu tutogotaka utusukulaka niwo utuanaga nandembami kanibu bele kiyemi kabwe chibele nakubuna kwabu kutambula ndangu demba miibeli guna byoni bikasi yani kibeni wasalabyo kakwena muntu wakawasalako ekabo nsozu bawo batamajinga bakota kambe kakwena muntu bakala mbongi ko mbungu wa mbongi baba kulumi wobina ambongi ni wowo ebu bataga mkizoba kabawo kiyerimpe kabawo baba kulu mbongi ni wo bungu ni woba kuiba kurilana bakwishilumbu kilaka kabakalaka muntu wa mbongi ko kawo kwana tamavanga mamabi bobu takuizana mavanga mamabi balendi kujiburila wakota mbongi kabo batakwelonge batama kwa kusungiki wasungama waviluka katalange bobu kotela mbongi telani tunana tatunana nyami batakutela kabutaba ko bwenso ngeni bubwana kani myata futunwanisa tabanza kabakujambulako tala mfutugana bakugana yu boso buberitaga mbongu batakusungamana batakulonga kutawa ko buwaki mpumbulu be ku boso buna bwa be ku tula sanda tala mbasa bakusomene bungu batele ngeki mpumbulu che nyomi batata kutamya wako kabo batalonga wiri njila ibele ya mwashi yakija kiribeni buna kakwena muntu tukariri ko bongu beto babonso ni tata mampungu tulendo watusala wakutuvanga njila wena luve musalafu ni sala kwa ndi mubuna budelakane na bufanane njila kwe beno njila kwe babo na babonso no mkotolo za kiese mayangi fuluka mubucheleka bufanane
eka mutantamana twena guna kutugana zukwe mama zebu ngachimbe mbo inandi katudugisila guna mama tushina ne Je n'avais pas prévu. Fumetua wafwa ngana mbongi koza sale. Fumetua wafwa ngana mbongi koza sala. Fumetua wafwa ngana mbongi koza sale. Fumetua wafwa ngana mbongi koza sala. Tondele. En fait, j'avais une question, c'est que Kundu Ninchi, en fait, mais Tata Bandouzi, il avait répondu que c'est une énergie, mais il faut que tu la rendes plus à la Rambongi, en fait, si c'est pour apprendre ou si c'est pour nous distraire. Parce que nous qui sommes loin, en fait, mais si vous foirez ici, nous aussi on foire. C'est comme dans les aînés dans une famille, si tu es l'aîné d'une famille, si tu foires, eh bien c'est fini. C'est comme papa, s'il foire, on faut que ça foire, bien que je foire. Donc comme nous avons non, c'est un projet pédagogique, c'est un projet d'établissement. Donc il faut t'attalaga kumiramina parce que betul gundu ne to kumiramina. Donc betul ngol nukutu. Donc on n'a pas pour nous en fait. Parce que toi tu es le miroir de l'autre, moi je suis ton miroir. Donc tu as façon vous êtes les tatanganga ou disra sur plus saka ou nimba tu nimba ka kapta nimba après tu vois que et tu te le rambelles. Donc tu as tout raté en fait. Et qu'est-ce que tu vas rapporter chez toi? Donc je pense que c'est un bilan, peut-être un bilan en bon escient. Donc, il ne faut pas faire du n'importe quoi parce que moi ça fait 4 ans que je viens successivement, donc c'est de l'argent et c'est pas pour venir perdre du temps, mais c'est pour apprendre. Donc pour moi pratiquement parce que je l'appelle tous les jours. Donc mais c'est voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je viens chercher, mais bon. Souvent, les gens sont un peu distants de moi, mais en fait, je suis là pour apprendre. Voilà. Parce que même la plupart. Ils me viennent tirer comme tout que quoi, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. C'est comme mon petit frère, c'est pareil. Mais tu vas pas te mocher. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Tondele. Tata na mama tusile no mulembo. Tondele. Mama pele ko ba mama basiri byuvumbaji ka tantete tata ngani ke bango ri. Tuwe boyese kaka mokalo mulembo. Ka mbotu batata mama zebi. Kundu ninchi. Mbotu bonga ossature ya l'ensemble mon bangula fiote tata mampungu wa sala zulu wa sala ntoto wa sala nlango wo bitembo wo michi wo kanchi nyongo bina biada kulumbika sala bien munza bonso la nature l'ensemble qui constitue la nature. Entité zele bemuna PV zele bemuna chitwa sakabitini bina kama muntu tata mpungu wasa muntu capacité ya sa manipuler bimabi. L'homme a la capacité de manipuler, sinon de donner des recommandations aux entités du feu, des eaux,
de l'air, de la terre. Cette capacité-là de manipulation ou de commandement, il dit que bon so kundu, Dieu m'a dit kundu, ça dit Donc, ngangu, c'est une capacité, une puissance qui a l'homme. Nous sommes manipulés aussi bien le monde spirituel que charnel. L'homme a la capacité de transformer le monde. Coucou tenant, sang là-bas. Un jour, l'homme a décidé, quoi banzo, katuri sang, kundren, l'homme a la capacité, bon, ça pour tout le monde, nous avons bébé. Nous avons bébé senza. Dans le monde occidental, ces grands initiés, dans l'intention, il y a hégémonia, c'est-à-dire étendre hégémonia à travers le monde, donc domination à travers le monde. Tela masenchita, pelkon chinda. Vla mamba vlo sarela. Babaren recommandation en faveur il y a plan ya ba ya mabanza maba, notamment la colonisation. Colonisation avant ya quota c'était d'abord spirituel. Bazango intina za mamba ba ren recommandation beto ne tra coloniser le monde, ko Asie bu tout ça, l'Afrique bu tout ça. Yende no la ba gumu nan donje ko. J'étais là. En fait, que ce soit un vrai azul, on a une réponse ni à maman. PVG na bouger sur le coup beto, bise salam mission va batambiki. Banna va batambiki les quelques initiés blancs, notamment les francs-maçons. Capacité na mondia tamona. Tu sais mais tu as certainement pungu comme tu l'as vu que sambi munza. Quand muntu bukena ngamo kazamri ngamo mugani recommandation ina mugani mission mina mo. Yali problème ça. Côté ce virus. Mindela mina matu c'est sirène na bijiri, bien c'est là vla mumambi. Kundu dia. Ganguze. Bete bu butu yaga. Tu n'es pas mon vita. Ah fumbi tu ma bengele. Ka kula yende. Ah fumbi tu ah fumbi pa. Ah ni ngweto. Ah ka bitu ma bengele. Ah. Comment beba baturi kundu dia. Cette capacité de manipuler le monde spirituel, sinon de donner des recommandations. Et où il a mané le mot c'est ni buta moi na wa siro façon pour comment façon ah maka moi na ki buti ni meno amoka ta ku njoa ku ngumbu na mwana ndonji yandi na ah benela ye ah bange mampunguta eta ndi ambo zimiza bara unishine tanchi ni mebe ni mwana wumu ah yengo meni tatu yebunchiri mukulu mu mwana mawu mbona vutu talaka na vutu kunjoka kuncha boka bushi etala nsamba tsamu niti etala kazu chirike kabwe etala katsuka abune itinyo mwana zubuka bi zubuka kunduje. Est-ce que forcément bubi butama kaku non. Donc kundu c'est la capacité, le mot c'est par exemple les barrières sur le voyage astral. Si tu as la capacité, si mais le moment tu te concentres, degré minute. Voyage astral. Kunduja. C'est pas forcément mauvais. Ça devient mauvais quand l'intention qui va avec est pour nuire. Tina bataka kindoki. Moi tu bloques la tenant, on est en train de prier, battre ta floconne ta bekambi, nge boye mambira na una vunguti, boye na match ndoki, yubo kiri degré mutwaku, oui, subilatia. Faut que tu vis, tu as une ndoki bon perdre. Au départ, il y a la capacité de sortir de toi et d'aller nuire, mais pas charnellement, spirituellement. Il tient une ndoki. La capacité de sortir de toi pour aller nuire. Vous le faites mon tour à la campagne. Donc il y a que le camou. oui, nambanga. Donc il y a que finalement. Ça veut dire kundu, c'est-à-dire la capacité d'accéder dans le monde spirituel ou encore de manipuler certaines entités ou certaines énergies. À ta guise, bien entendu, mais dans le mal. Donc, il y a une nuance, il y a kundu, nakindoki.
Sinon, sans Koundou, on ne peut rien faire dans ce monde. Sans Koundou, on ne peut rien faire. Le mot tchétché, Moussa avait mes Koundou ça. Moussa la camion Koundou ça. Même si quoi tout. Moussa ba maye la mo Koundou ça. Samba quoi yi, mou bayena. Mais mou bakama yela mo zabatimo mo mutimo mo malafu bakama Koundou ça. C'est l'homme qui a communiqué à la limite en tant qu'arbre. Pas bel homme. En communication, il y a des monsieur révélé secret. Et oui là, les maintenant secret banane. Ah pourquoi mais ça va le faire. Bravo ni ça yi. Ambe naka. Zengile. Mbaka ni zenge. Ka woman ko zeng. Ça zengila ke. C'est la pensée. La pensée oui, mais penser il y a qu'un canal spirituel tu es en contact là. Parce qu'aujourd'hui tu peux penser. Après le ténèbre, même cas. C'est une pensée à la base. Que non bon, comme et vous voilà que mon petit peu, mais ma bamo. Bon, mais badi peu à base on comme dit, faut ténèbre. Parce que penser quoi si penser humain. Mais il y a pas pensée spirituelle. Penser il y en a, oui, mais il t'a bien révélé. La connotation spirituelle, tu es en contact, le cas en communion. C'est comme tu as un mévo tisane. Mévo il t'a bien. Ah, peut-être même moi, je vous dis, tu m'as sauvé dans mon moyo. Façon, ah, tu m'as sauvé. N'gé boni mévo. Si le samedi sur l'homme ou le séga, au départ ma banza mais. Ah, t'as un mévo bonisa. T'as un mévo bonisa. Ma banza. Mais ma banza moi si vous ne pouvez pas connecter, il y a quand même PV. Parce que l'autre l'eau, mouti. Fais le kaya. Le réuni comme moutouna, c'est une mévo tchotchi. Mais la base ma banza m'a bien. Pourquoi tu as un mévo bonisa? Pourquoi tu as un mévo tchotchi? Il y a des télécambos, moi il faut que tu me dises. Boka. Ma banza m'a bien. Même musique bonga, connotation spirituelle. Et ma chérie crée une connexion dans le monde d'amitié. Et que belle moitié où en fait la plante va se révéler à toi. Ah, maintenant, il va continuer à avoir difficulté dans le maintenant, tu as une boucle à tu veux tu as mais look en fait, c'est la plante qui va se révéler à toi, spirituellement. Et Dieu peut conduire. Dieu peut conduire. Donc, Koundou, c'est cette capacité. Il y a ça. Oui, penser positivement et beaucoup plus. Ça a une connotation spirituelle. Au niveau, il y a ça manipulé. Sinon, il y a une recommandation monde spirituel. Et vous belle. Le motif de l'ensemble là. Quand ça me fait tirer la Samri, ça mon ago Samri. Ça me fait tout le monde. Mais baka comme Samri là. Mazul gini. Tout le temps ouais gana quand ça me va chérie. On est pas ça me chérie. Quand tu es quand tu es honnête. Koundou peut dire. En fait, Koundou cette capacité là, cette énergie là. Il y a ça. Émettre magnétisme au monde spirituel. Oui, c'est la mauvaise interprétation. En fait, simplement dire que oui, c'est par manque de connaissance. C'est par manque de connaissance, sinon par mauvaise traduction. Bon, et bah quand on non, quand on a déjà entré là, quand on a été là-bas, on a payé. Parce qu'au départ, quand on a cette capacité-là, maintenant on a déjà entré. Oui, si l'on canalise, quand on a un boubi, donc c'est une doki. Mais qualifier Koundou de façon vague que boubi bona, là, on fait erreur. Ça, c'est une grosse erreur. Il ne faut pas penser de ce sens-là. Le mot c'est ngamburi bouchiri mwana. Au matin, tu moi non, tu as un peu de tu mets les mégots. Là, tu as béni macan. Moi, nous, on a dit. Ah, moi, non, mené. On a boua pour. Moukabagasa, mon tout à moi, boubi. Bobo kabakana. Au matin, tu as un peu. Moi, non, mena bote, ou mena sansa. Munjila zandi, tu me fous loin. Quand on a monté, ça me kabata, que nous avons boté, plus de bénédiction. Bobo bab. Koundou. Maintenant, la même formule. On m'entend dire, ah, moi non, on boutique mes bêtes vraiment. Moi non, on boutique mes bêtes vraiment. Ah, quand t'as même, il y a pas de mal. Tant que nous, tant que mal, ah, vous êtes très salé.
La même formule qui tend vers le bien, et tout comme elle peut tendre vers le mal. Mais à la base, Kundurena, Moubote, peu comme Moubi, Ndoki. Donc voilà la réponse. Maintenant, pour Mama Songa, Mama Yine, Mbala Mutela, Betoka Banta Kote Belak, ni Bana Nitu, ni Bana Nitu, Kiza Kwat. Ka uma Kisibelaka Musamu, ni intention itakuiza, na bon ça pour tuer. Ah, Batulonga la Tabika, Mbi. Mais peut-être tout là. Peut-être que c'est comme. Et là on dit là. Quand Mbina ta blessé au béton hein. Donc béton ma vend votre besaka. Acte. Samu ou nata wa bote ba shingasi. Nata wa bi. Belese o. Bon tu te le buta muntu. Ba ben tu ya munza tata mon pongwa ça. Ba o ba chini bana ba bwana. Ka ba o be na ko ba à la base mission ba kana misi ba bébé ça. Le mot on a mission de l'habit, il peut remuer la vie. Tout ce qui est dans sa posture. L'habitude est une seconde nature, il y a une nature à Boga. Et mon samambi. Tout comme bébé voya, tu veux mettre un terme au mal, Zulkiri, ou un mouton beauté. Le mot tu me fais le nid bien pour comme pasteur. Boga, mouton beauté. Boga, exemple la suivre une société. Donc, ni tout yi récepteur wife. Il y a beauté, tout comme Aibi. Donc, nous condamnons les actes, nous condamnons les faits, et non l'entité ou encore la personne comme telle. Voilà un peu. Kiza quoi, ni kabe to kumira minere de toutes les façons. Kaba konda kumira minere nza envimbe. Meta to kula ambe, njembe nyoka. Ako to kwende. Ako to family. Kumiria, minere, bu shika mamo nungi. Michini abenso. Vous faites un peu. C'est totalement un peu. Vous êtes pas un chani, il y a un bouquet. Et quand je batata, mama chuvu chochikatele na wasala bima bio bie antoto ni tubabete bene ba mbutwe buitele ke tata mampungu pungu tulelo wasala bio mboku baba antu bakaba take bubucha mboka tata buka salabima bio buka saribeto vuturu tu sarilampe na mi kalanchika nanchi bubele njangu boba jikutu vualanga samitu baba tele nkumbu muyari wakwa tuta catholique niwe yatukobatika enseignement ya manaba mauvais enseignement il tenga masi ya manaba bon enseignement il sungikisi bweba tata gouvernement ya banandi kuna mazulu na premier ministre ka premier ministre yo buyeno mbosa obeyirwe tata kulumu niyo antoto ni satana kwetu mwishi mpashi batata na bamama akwe kwa kwenye tata buchiri bala bandi yiri kirinzo ame ku voyage ntakwende kanyoka nchiri lushishila moye nyoka yoka lusakana nandi we dina muri bangu da tata nga tata mampungu sariri bala bandi satana bukalomolo sawo beyiri kuna zulu kulumu ni kwe bala ambo onare kwa aka batata na mama nkatu tata wasala njila zulu zakasala buchitaka ndina mboti bulanda mboti aku sungamane vukizi bulanda njila ya mbitata kutwiri faso mbutiri mwana ani tele wosala shimbi chime chubela bachime chomoninto kani kwenda landa tata mikwizako utata nchina nizo kuntwila mwana wameno ulabiri kunanzo ambe ni metata mereni to mwana ni myotu gwa na tata mamfungu ya sa betele usungi kampe nsai mbakiri tamburi donc batata na mama ya kama mauvais enseignement kwa ya tutinga masa katutela manando ene tisa bakulumuni satana tatomu kujaya sabetu luvunu bungungu kabobo wako doba tatana mama ni muzorota kwa yandi bene wasalabi
yali bene bosala buna bufanakani bufo chibela betu watu chikwendera mu butepele ko mumambi usungama kwaku tomene uyasa kwaku bebele batata na mama chile nole tutondele zu mama zu Tata manchina le. Na kwani mama nyere mushimbembe mwana malima. Utekolo mayama, utekolo kaunga, mutarushi ya kumira nina, asimbara mjasuri mambo ya tapasia. Chuvu zoroloja. Boka nsangu yoshi shiri batata mumbaji, batata cho satana. Nindira chuvu chenechi. Ambao lumbuchi talata ata mampungu nchije kasala kakulu nsai na nsai kwatu kwemume soit betose nu exemple le Congo sala kwatu sala aka kon sala kuza jibote na jibote nga sata na beko kitu kwa bakwa wonchi kana ambo ba mindele be kunanchi zawo ube kwa mu nsai ube kwa mu bubote. Est-ce que bah on peut s'attendre là, mon arrêt, tout mon arrêt, le bête de cours, on va nous bien. T'attends maman chérie. Tu veux une rater? Batata chérie. Tete, je n'ai pas mis tata maono, le maono. Musingandu, moi les sengeli, ntikuru tuma, ntikuru ndamba. Kesa bazimara munatse ngena gotia mukimba ngibonto rusula kumira mimi chuvuti jiri mama kabakarisaka chuvu mu chuvugo ka ndemvweno kuba mindele bomi yaye bosuma mawa songere tsainan sai kwa kangana mama nchiba kwe wonda sani nchikwe crime kubawu talan saina nsaka ko muni talan mbi kutei saka existe kubawu nchikwe crime kubawu we vis croquerie ya yingi now amongana bomu jiba ko sari mubungura nchiba sari lakazo en fait bimbangi babingi bina mama nimuzorota mbi kansai yako kambi vanga ritavanga mundu ritasongela mbi mukifanikisa mundu sariri kumbi ukasariri kumbi intentionnalité ka sariri kumbi ni neti ngati mundu kabana facilité ça se déplacer ka ukasariri kumiro mweni kumiro unsariro bamanara nachina muti tinebuti yekambi kaniki nimpe boba saka tableau de bord je pense que la partie ba saka en rouge et puis à partir de 120 je pense que oui ya rouge baka kuna mkwenda kuna s'interdit baka tumona sans muna bubuti ka muntu kenshi mabanza mandi kamena mangula washika makopele ko mabanza mandi kamena bunsunguko nshika sa buka lalo muna kulu buka zeba bakarishira kulu ko unabaka shiribu 120 130 140 150 ibele virage kintamana kubenga ku ngana ngombo ya yandi sariri peleko ngombo yangeta kwenda chi peleko mbele ngombo yangeta kwenda chi na tata mpubini poka tubwana yani uka sara bima byandi waye yani micheno ke chimeti ekuchi kwendera kwa mana chabalulebu kabushira bunsunguko ka muntu bukenachi mabanza mora masheto kamenandi mu ureka buka kwa monika kanzebi ako bulika bulishira qualifier vraiment chimacho nchatu kwe yaya neke nchambi ibaka kachiretu batele nchizolo solo ngashula ba munsayi ngeuta munangwala olwazolo ngwala ka jigita mumwe katata mpongo tero muna jigi ka ngebeni kwa pele ko ngwala sango yiri wa fyo chwawe nange ngwala sango yiri ai kan yiri shiri la chef facilement ka shira zolo ko chaka chitanto ka katata ko kiminicho bavanga nansalulu sabeto bantu jisomila kambi mbi kaisola ka kumako mbi kaisola ka muntu ko embi kaisola ka gatako muna muntu
buwenchi mundoro sera ntete botiki fanyisa kumikingeni wenchi kumbi wena fuma ulindi katuka yanjita kwe nachi lenjisa surcharge ngolo chisengo chitabuki peleko nchinu chikabena chikaza wako lema ne virage peleko ponte ka bongele mu nchinu kamele losogele buna beto bantu peni botu antu tonchi nini mona samu menyu mfonka bonso mkumira mina menyu mfonka shiri gusagusa nindi bwabana samu mengi bulemvo mutima ndamba na pe shiri gusagusa buna mbi muntu mbi moye naku mbotepe moye naku kani ngebeni dela kani musola ngana mencha iye konde jibonga cha iye konde chilongo bonga buna tata machine Je me suis présenté tout le monde, c'est pas la peine de me répéter. Donc, Kutu, il y a des gens, il y a des SDF. Le monde n'a pas conseillé que mon pala. Bamindele, tu ne peux pas là, pas là, bamindele. En fait, mon tout waouh, mon tout petit boulot waouh. Donc, même kata waouh, même kata yireta, parce que bamindele faut se battre partout. Et voilà. Donc, mbi ya yingi nao. Nous pouvons onda, nous pouvons savoir avant tout mon héritage, tout avant tout. C'est pas tu nous quoi. Moi, je veux dire un truc parce que même bah yirika kubando, puis même quand yirika kuna. Moi, j'étais parti à une veillée. C'était un membre qui avait perdu son frère ou son père, je sais plus. Bah, après, c'était dans une chambre. Parfois, m'a dit je m'en suis touché là, et c'est à la fin pas ça. Maintenant, vous n'êtes cuisant. Tata de moi, je te dis semblant, vous dites Zakala séché à maintenant. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais m'asseoir. Même pas une Zakala. Je dis Zakala. Mais je sens qu'il y a. Je sais que mon mon tour. Je sais que mon non. Oui, il souffre. Hein? Tout goûti. Après, quand tu m'as appelé, tu me dis même moi, je suis assis, c'est ma chaise. Parce qu'il a pris du côté négatif. Donc il a dit où est le kumbashi? Où est le kumbashi? Quand on me dit que tu as bien, quand tu m'as appelé une telama, tata la sana. Je pense que je vais le libérer. Mais pourquoi tu vas le libérer? Puisqu'il est assis, toi tu es assise. Moi je vais le libérer. Bon, maman lana, va na quoi année? Quand on va année pour battre un nouveau. Mais non, t'es la manie. Nous m'outarez. Il a fermé, voilà, il a fermé les. Enfin, il a baissé les yeux. Et après, t'es la manie. Mais nous m'outarez. Après, il y a un nouveau nom, on va soulager. Après, mon tour, on a dit que Brazzaville, on va pas bien jeter les noms. Nous m'outarez les mots. Mais nous, comme ça, on a. Quand ça n'a pas été dit, ça va quand ça c'est mieux comme ça parce que vous ne pouvez dire. Parce que ma ngoudi en fait, il y a un handicap pour ça. Tel est notre comme ça. 2 jours après, vous me le lève. Quand 4 fois, vous me lève. Hein? Même chez Dame. Non, donc, donc biba yidi ka kuni ko ba yidi ka kuni son zambi sa kuna ba mi ndeka ba sambi la ka c'est rempli parce que là ka chapa ko pam pam ko donc c'est comme ça ni ba ko fulu chi bi son zambi zoni ba ko c'est ko là ka chapa ko pam pam oui na mama sa de chemin donc le gars ça mon béton en fait donc Timbi c'est partout. Tu vois ma manière, c'est ça en fait. Tu me dis quoi quand tu nous grattes. Et c'est pas que le bonheur, va qu'on c'est le bonheur. Parce que c'est difficile aussi. C'est très compliqué. Parce que tout le monde c'est vrai que tu as fui le malheur sur Genge, mais voilà. C'est comme m'a dit papa. Tombani. Bon, il y a un dit, par exemple, ça c'est de la manipulation pure. Parce que vous n'allez même rien faire. Parce que vous allez vous fatiguer. Et heureusement que tu as eu la présence d'esprit. Tu vois? Et moi, je la mambo. C'est ça. C'est ça qui sauve en fait. Et c'est ça que nous on va chercher parce que c'est compliqué pour nous.
Hein? Parce que les églises de sommeil, c'est Kazajing. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, nous devons bien dans le talent de Satan. Ibabu Satan mama telege no. Levo no katufatigana. Kuni sambile ta sambile. Gambo mitona. No toboka tatanganga. Tukoze ku sambile. Ba vum sama bilo to serba. Mama tele Satan. Satan mam. Talanchi koka baga talachi muntu. Ngawo joke. Mubungunchi mbiye na muntu. Mbiye na beto bantu. Même Satan ka chinjila. Video ze ko to ko monde ba bakirimu. Ba wonde. Bas puri limoyo. Babonga mutima bashiri musaka. Tela mwapo, bawo tela mwaso, babonga rin, babonga c'est-à-dire nitu ya mundu batatela nkala batoka bonge bimfimbe ngari batela. C'est-à-dire même rana Satan still existe. Pour joke anti. Bref, nous autres quand Satan n'existe. Satan kana watu nanga acho antitena ngacho muntu na ka baka ube ka Bible wake. nimbi ya munge butu. Tomana bonga bantu balmonani tu bonso des esprits. Ba mpe mbote naou mbiye naou. Beto nani tu. Beto pe mbote neto mbiye neto. Satan nimbi yoyo na ye beto nani tu ne ba bolna ni tu bon bu Satan. En fait Satan quand on a muto ça existe. Mais c'est le mal en fait. Tout ça caricaturé, façon moi on était là, mais quand munge muntu Satan mo. Dibu bibwako. Bubote bwako ni bumpungu bataka. Kumina mina ni bumpungu. Bubini bu Satan ni Satan. Kaya nako tingatika pe muntu na webake pe ebuka saka kan. Nyaga bangura nyaga jaba banguri. Tata nchilele. Tonde. Kambe ngana chibatele yambongi biuvu bo bikwiza kaifota vutula kabyo. Tata zonzele kwandi ni muvutu kwejiki kwamwe sungiki. Yambura ntetera ntokolo dusaye buli beleke. Tata sarili njila zole ya mbote ne yambi. Bulanda ya mbote tomene bulanda yambi munisaka. Bya zole. Tata lufaka kabaka saloko peut-être bantu ana ubaka na babubaka naka. Bakaka bataka mboga tela na mana sabu bote bifo kwani fwa. Oh. Lufwa tata luaka sala. Kafuila mulunkete. Eta mbuta tubele na ya waba bele tata kubemba kuna rio ganyera beto tayenda kwe tata kubemba kuna bukabaka pe na 101 ans nous sommes 105 ans kafui kape 101 ans ya banani tata avocat ka tata beto o tata ngaba buwempo wa vutuzo julu kumu avocat tata boka tata ndongo mera njena muntu Mbongo ko nuna. Donc bunja chibunda kanitani manga. Kanitani yafuka. Beto wonga tutamuna kama boba wena busebu ngati bwiri fuiri. Ata takatandi wonga muna ko. Non nous muzolo tebu. Vraiment tena moti yako takwesi. Meme lelo mwana mpe kubele lako fuiri. Nyingi. Meba kakatu mwini ya miliards za yoka. Ni pusa batakwe bapushi. Moucheze roulant. Apo butazonza mfumu ya tushikila kambi tuma le monde. Amwe batako ya pusha. Ambe chaise roulante ya shikila. Tata papa. Pusa batako mu pushi. Kanga no mana tula bitezo bina katuri ya memo watu la tata kubemba 105 ans ko beka ko pushi. Ngawambo te. Ngana verlo. Longa batata na mama ni muzulo takwa evu. Lufata ata wo kwa lona. Kabutu bambu bote meme na mfuirwa ku bantu bayitukulu kamwi nyampa shikoye katendi akoye kaba mukombele amatuvi koye Sabano butolo. muana kaka tolele keke bamindele baba bote mama mfutu yaka kogeni bu Ukraine yaita mwanga na ndombi zina Israel Palestine kuna ndombi zina
ambe bulu tomo tela mpashiza beto ba kwa bato na chinazo ngaka pe beto mwaba boti daleno temperature wiyo kati yan tudugiri kwa oto mbamba igatari yiri cyo gatara ko ino miti ni diari tayena nzo nzatana mambo mu mabumu gari pufa so mama tugiri kachakuma nzo nizata mana diamaza etage nizata wona kanga na beto ku lemvo ndo kanita sasa soweto kwa watu gatoko kwani tadiama ndambuka nzo za etage kaza womoka ni muzolo take mpashishi mushikwa tuna nazo kan kuba man kwaye neto nsatu katwa manchile no Tondele. Veda chuta jam njiri ki musosi lechi tuzondela ka satana parce que moi mbi namboti nchintele kachi shi satana nchika monike naka bungu mpashiza jingi betu mavanga cha mfuni muna satana ukwende kuno satana kusebu satana chandeleke estela muchi mbote na mbote kwa yene tuku example kubetu kunchia betu ya bandu nga satana ratu monake echucho ngompozi batata na mama nchile nende se chufta munda mne tata kwa baru ke mne chufta ngoma ndo tata na mama nchile nende eni bonjiri liki chucho Samira mukeriga gadisi kuchaluka yako oh tia 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 oh tia oh tia Samira mukeriga gadisi kuchaluka yako oh tia Samira mukeriga gadisi kuchaluka yako oh tia oh tia oh tia oh tia oh tia Tata mama tukuba mane eka matondo mamingi tama banza tete lokela buchibachigiri batele tazamula ngango kambe zoni ngango bungu tala ngangu kalubakuri yako nibwelu zabila ngangu lutazamula beta vila bakula ngana luzabila ngangu wabutashingana tutumolo tonda ngana batela akatabake no ni yaki bozuri ta duka ngeni ilanda ta landa ni konkota ka zuro bweri ta zolo ta mvutu peni babuka itabo katala nge woga we zuburi ta kuizange kani kutakumona kani buma ko chari cha chini eka itama banza betu tutomolo tonda tiambu kwa sala zu bomuntu nakwe bamama tasarla ke nongolo wowe na samu ka butamu na samu tawo bungu bobu tata samu le monange bobu takanga samu we mpashini yikama shita yikama mezuro re na kubutara kisabu abo kulu bungu tata muzuka tusarla ngebu kukanga zuro nimpashi kwako emuni eka tutama banza bututula talankunga moshia manima chichini chitulanda kwe mushibu tushiri ana manima wana zuba tuweni ki tete bulunchila levo avota sashibu ika ubobu tusashibu amanima yichichini tata madela nilemvo tulomba betu baba nsoni mgumu bakisa so muritini bikatama kwenda mkumujika ngolo bunawo basongele nteteke mogesi moshibuka yoga mumbazika shimba kumira mina beto mo mutona ni milemvo tushiri ana manima gana
mukwe buna tete kuti tokonungisa chichindi cha mushibu amanimani chichini cha chotu lendi ngachi watomoshingana buna tama banza ngachi kwe chichini tujimbagani ngachi we kunazu akani chichini chipe chidelagane bungu buku mushibu toka kwenda nunyame kulukomena una batata ba mama tushile no lendo Sarela mukomba mfumu 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 Sarela mukomba Sarela mukomba nazo mubunzonji bwe akatireto kuna batata ba mama tushile no lendo batata na mama chile ndele ekamo njina tata milandu nyalo mwamu na maba nakisa mushika unga mwana ngandu ntekuluka unga msweki to muyimbishi azimbara mundatsima kimbangi chakumira mimi tata na mama abanzani yenge Ondele. tata na mama bilungu bya yokele zura duka azimbara eburia teology kata sambiri echiku mteto mingi meno tata milandu betuwa nzungana kata sambiri kwa monchi kwatu wesi ambonzana nzelele ikwe kuku kigaga bakabu tala bitambala una bashirima na bya sabete bangunza peni beta jeta chikumnyongo kumasangi kumabenga mboka kata sambiri ko mugwe ngura chilika bunakota ni buna tomono zaba chi kata sambiri chiko ambo sambila samwe fyechi kwawena tajoke no masumu wojoka masumu nuna sambi batiru sambi buba kumona kwa kwelwati vwatu mumadishi manga pele mumikinji manga pele mwamatso manga pele kabuta joka masumu ko kawasambi rechi taleche no kwa chifanyifanyi batu bongelaka bumbele kwenda kamboko ku batata baba batata mpelo batata ngirozo kabanaka bana bumbele ko ebubeje kututela katabati kila makana mabeto beni bunsungu babati kila makana mabeto beni kangana beto utamazonza yetu na makana mi chachingi chitama ba mama leki kundure nandi mama kuruntu kundure nandi Muria benevene kaibagana kundu. Ya mebeni ya kumbuta kaibagana kundu. Yo kwa ya tata kwa re kuruntu nare dileke. Jora butameno bene kaibagana kundu. Oh. Ambe tatake no makiji tatake no tatara mbuta pe kundu lena. Pele ko mama ni pe kundu lena. Ntete watasamu mfila yonde mvo ina batata na mama. Ngebene zaba umu makiji kama mama kundu. Wila ndoko bandi munjele ko banganga munjele sayebu umfutulu sayebu ngepe ndyangu yeko itama kukela batake kunuriye na kunge ka mboza bamyekolera kamibandi kwake kubantu kwatesa kamyo ngebene bekamye kutesa dasuka kani ngempeve nako kunduro chifimpa re wa mona rimbo wazondela amonga atinganga yo kutelewa bungungu kwa kashiri kapaka mipata nyanja abonga atimulu ambasa kwa mukanda yenu bubu tutamazonza makanda malamba ni samuta atomo wona makanda ni wakunduwa ba mama mubilumbu biyokele mama ya beto tuyizondela kankaliza andi bubi ebuka yitaka bikeno kaliza nishibana makundu za menoze
nchibina ni muzolo taye bubuchi balabankaji ngati babana vumira ngwankaji yawo ngati bagana ngwankaji yo bujitu yo batele nkaji yo ya ba mama utubele ni buna tubele byatilaka kalumbuchi ngwankaji gashirandi na vumiko bana batamasabo ba mama batubukiri mubunguchi ba sempelekele nkajawu balabankaji kaba kutwa samu mu anavumiko kaba samu anapwako kitale no samu mya tuta nata bobu batezonzela kundu effectivement wo kundu mbodi moneka ngwankaji ina biba bimuzungiriza buna kwa biba byo bita plutôt yandi buna kwa bukanyongene biba byo mbo bilusa frappe beno baba tele lebu ke ngwankaji no kundu yena lutama tomba la sambi ngwankaji kundu mbo luturila kanjangu zeko kayandi ako weyiju nyonga kwa kanyonge na manyongo mana makachizi kundu mbo dikiza ko beno dijiri ko beno diketilombo duka kadi duki ntama tabatiki makundwe mambe katumanisaka kana mwini muntu ko mbila muchimu tokolo taka ujogela masumu tomono ba muntu ba manwini ya shikishiki kunduri turi munitendo katu ni dina libata kututombela ke chitasambilini ngati kundure tukwama kwezonzele yalomotula munitwetu ngatela nsaka kwa hizo tama kwesi batata na bamama nyibu tutunu na makoto nyibu tujate Brazzaville Pointe Noire munjetolo katumunana ka chima ko tasukule non chimamieto tabatikile non pokuma kana meto ngati kutama duka kubalabala into muno embo tumone no Kongo mboji zangu kwa mbona kutombela na zangu ka samu nyole kwa nini mbi namboto ni myombe minata muyasu na bweso mbutu batele muyasu na bweso bénédiction na malédiction kuna beniko donc weka wayako mudi wayako wena kuvuka buwena na bweso vuki ni myombe anyo tufuata twingi bimbevu ya bingi mina mitakutubelesa ene mina mitakutu onda nyamingi ni mina c'est vrai atampe ncheteleka kanya mingi ni myomyo tantu lufa kanataka tantu bimbevu kanataka tubeni kwetu makirika tubeni kwetu nchimu butwenampe nambanyete batele kumira mina nunga kwetu futi nunga kan katika samu wangolo wanguli tasambileno chitabatike no musambira mbunguchi kata sambire choko tatana ba mama avanza kushida nunga tatana ba mama matondo ikate ntitele songa kwane njena tata banzuzira jambazira mufolo njena mushikwimba mwana mpanzo ntekolo mbembe ntekolo ngando mukimbange muntu alusulu yakumira mina unzonji neti batata daba mama tumujangalala nimu sungika kwa ega mama teleka kubeto nsamu kundu na samu kindoki ngula ngolo ukwishilaka nakani kwa muma bundu ngula mpe ngolo wenena me bubyo bya biole binabya swaswana kundu kadena jadi biko me kundu yari boterena muntu ni muntu wena na kundu bubwana ka bonso butaka tijena jela ransarila mayela mena muntu na muntu me chindoki ni chochi bata chibi chindoki ni chocha bashilaka chimfuna na kinchete niyana kwa watu jingiri mususola buno batata na bamama tushilolo leo olofo nukatula kitantu na mavanga matombe meno
Mubatila mwela, muzimpasi nzetimo. Oh mwela niye, oh mwela niye, Chafubwe, oh mwela niye, Cheteke, oh mwela niye, Tokike, oh mwela niye, Mame, oh mwela niye, oh mwela niye, oh mwela niye. Mitembo miasa ya ilwe na simuna biti kumyani, muma ya mameno. Batata na mama makiaki mwangi nusonga bueno, kuna simu Kongo, kuna lunguti. Oh mwela niye, 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 oh mwela niye. Oh mwela niye, 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 oh mwela niye. Buna walongo ke, buna walongo ke, Chembo, mundu chi, chia, ngeta tabagambula chia, kujiri. Bo tutawa dokusa tukile kuna ntima. Leo tunamini pata mlatwa bene. Buna busaka chimbini bukwika bebube. Batata na ba mama boshila mulemvo. Muti lokela wa mwana nimba. Talaka ntsango ako bakiri za muti lokela. C'est que distrait. On a ça sentir, peut-être sur malum pour toi. On a ça sentir que mon culture. Après nimbi. Après vous t'as vumboka, c'est sentir que tout le roi tout belle. Donc distrait. Oui. Mon bon ranchi. Mbo tutaka chibeto ya gambo. Muntu ni muntu droye nandi mubonga zo mulomba parole. Car na ko ti mebu ndombolo baptiser ou mebu nje baptiser kuba mpelo ou kabo kan. Muwe musikongo tu as à dire, tu as droit à la parole. Gele mina mitaku bumamu ndunji. Kaswing kaba sungikiri ya shinga saba shingas. Kawa manabanchi mon culture. Tu te sens ennuyé après Nimbini, c'est que vous t'avez mot, l'anda qu'on a consenté. Bona parole que betu avant son niveau on a zuka 5 ans d'hésiter kabongaka parole kakona bantu ko ba fanisa ka monopoliser parole ti ba ka be na lusa mpevu muntu na muntu ga salila no ba mwana ofoti ko salila monta ngo geta zuta ku bemina bonga zu bonso batele ga ou oui ou non. Ça veut tout simplement dire que et buka utazolo telanchi quand tu fais notre bakadis kunchalu kayako on ne doit pas être hypocrite. Samo kata banza bokata waila ka intérêt ya bantu devant les gens bokata wa telana waire. Ça devient de l'hypocrisie. Et on m'a bana dimuta mpila yo mpeva kumukula pashi mpeva longo mkusarila pashi parce que beaucoup plus mubungungu beaucoup gani mauvaise image yona
bantu ko kerele buna ko banjiri buna ko mavanga botambula nsamu tatu wani mishina buna ko bokani sala muntu chima tatu washila buna ko ngo betele ti oui ou non be tata za baga zimba ntsa samu nga tita babu bote mubongo tsa bamana batika mulonga mobele sambi baga mutu fwe maka ani mioga ataka akanje wa mwana kuiza ga zimba da munda tsema mbongo la kwatia tu t'attends à quoi Teleka bele sambi yako mubongo tsa d'abord zimba da munda tsema signifie temple de l'esprit saint. Oh, esprit saint. Anti comme non. Esprit ténèbres. Ma bande est négative. Acte, pensée, c'est négatif. Quand nous ça. Donc, nous devons travailler tout le coup. C'est vrai que nous avons mis mieux. Mais que tu crois que le quotidien, et que tu crois que parfois, on veut ce qu'on fait, on veut ce qu'on fait, pardon, attends pour tout le monde. On a tout à bas solution, mais c'est net, oui. Mais ça, c'est subsidiaire. Ça, c'est secondaire. Ça vient après. Zimba, d'abord, on était bien, nous sommes nani woneti shuku bakuri yako kulenda mulanda nsilulu Zimba changu vula tuvulu nimba mubongo tu watakela kange samu nani mbembe kulusaji logela tsalusalusu me pampupula boka utako ekele bokupupula comme kubunzonzo kabatiri ukanimba parce que tsange takela tsaturi nchoko ya ibakulumanisa ko tata matu belwaza mama matu bakabonga bunzonzi même pour ça me dit bon mais njila inani bakalu solution kulukwenda amboka ama kuboyi sansuki beva kuboyi sansuki Zimba kutukwizaka nyumu kujilongo ka bwalende sawa ba indépendant ngeta mweti woman ngebelo kunzwa kumvita mpila nimpila mbujikita mbujikiti bugunda winji ça imagine tala tukushimutwe baka 2 heures du matin kuna invitation ça er baka takasi elle ndikela même le bamunjelo mukatasi 3 heures du temps nanda ngitula ko bita ufuna munjila ngeta kaba utaza abangeben me bilili jikiti kola uza zimana mundujo wa kujila mpebe kwa kujila butambe kama yenu tata kaka ni boya peva bakulu kana mbongi boka bushiri mabanza bushiri timinu bushiri fwa boka kubocha kona kushoyeseri turikazi mo kubanga bebonga kulikali plako shiriki jambila kona kushoy bokri bazebe mwana uko diambo kuna bashaka délégué commando iko shukisa bichimbio kuna kunana futu kama mange boka charne boka shikiri kwa Zimba na kutoka malanda boka ufule uponto jo Ujiri kubama ngebeni tangu nitangu plani mbele mabiri mabembe jikita ngeta fuma landa busama banza tu ngeta jota kundu ko mbebu mona bubawa ko vula bubawa cha bubam bumusaka mabanza bubamu mvita bumusama banza turi vituri ikamfuma lana kitumona turi kafa bawacha ulo bawacha baba na pamoja kama mfumo chwali kuzama chijimucha mfumo malana mfumo kimbangu mfumo panzelo kuzama chijimucha mfumo malana kumira mina leo kuzama chimbanga mfumo malana ngo tere mfumo malana ndio busuma yindu ture ka tabiyo ni mubu sungu katubaka andi katubaka ni kwanti tabi kwa mfumo malana kumtsebu mfumo malana kumtsebu bota ati mfumo malana un jour nungu swani bichi byandi firi kwa ubongo tu le fond place de le faut tout photo que tu fais masumu tout photo quand me lève un plate tout le faut le tu fais masumu le photo ko ko tata ni ben to ka to koko kulunungisa kwako tata mweni ha mwanani bilumba binasa ka ngaki kena ntaka beba munza mukavulu singile mwana alisa kuluku tombola ntsa wa beba kuluku kunwa ina kuluku sa protéger Koutaton pour le foie c'est rien. C'est un passage d'un monde à un autre. Donc nous avons étonné avec ma tour. Puis on c'est rien, l'inte bon. Tata nganga ma. Coucou, birabi djilo. Ya ma tu wele. Ya ma tu wele. Quand tu pour
Lui, c'est rien. Eh, le fois que Beto a un problème. Il y a un homme qui a un moyen de se faire des bons. Parce que quand on vous a gagné, parce que quand on c'est isso. Mas eu estou aqui. Ele vai fumar nunca sempre. Não é mais quando. Nem tá te fumando com cigarro. Tá fumando com ele, fumando. Bobana gamana, eu vou te levar com cigarro. Tá tudo frio. Yima que cá? Yima. Não, tu mama, tu sabe problema lemvo, não? Mas bulangele. Tá bom aqui não? Parole tá bom aqui não, mas quand tu as dit, il faut dire. Bon pourquoi je boucle. Quand on a fait quoi ben tenir yo faut ça, para ter essa grade cara. Pevão muito muito aí. Vem cá tu. Ore bondo jane boto kuba makwetu mumame tulomba nangolo. Ore bondo je to boto kuba makwetu mumame tulomba nangolo. Tulomba kwendo. Lo mababonzo no kwa melulomba nangolo. Tulomba kwendo. Lo mababonzo no kwa melulomba nangolo. Makisa mabongo bolo kengeza kwenu mumamelo manangolo. Makisa mabongo bolo kengeza kwenu mumamelo manangolo. Tulomba kwenu. Lo mababonzo no kwa melulomba nangolo. Lo mababonzo no kwa melulomba nangolo. Lo mabia bionzo no kwa melulomba nangolo. Lo mabia bionzo no kwa melulomba nangolo. Lo mabia bionzo no kwa melulomba nangolo. Simibia pepe tulo mele. Simibia pepe. Bantu! 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 Ingeta ibeto tafutikiri musalasa mtafumu. Unwani nakana lomi. Usamu na jiwaza tachoka. Musamu na jikuruketo. Ingeta ibeto tafutikiri musalasa mtafumu. Mansilule yaya kweba pobati ngitaza yaya yesa mama mansilule yaya kweba pobati ngitaza yaya mama mansilule yaya kweba pobati ngitaza Sayambe aya ina kwa mubungana mu masumwe yaya yeye kesa babu matero yaya kweba bobati ndela pita zawe yaya babu matero yaya kweba bobati ndela pita zawe yaya sema kwa tambula kyando kyanye yaya Tila wasami sapeve akwe yaya yeye kesa Mambu manchelo yaya
kweba boba chindila vita zawe yaya mambo manzelo yaya kweba boba chindila vita zawe yaya sero kolo twale santango wanje yaya tungana mulungu sankano yanje yaya yekesa mambo manzelo yaya kweba boba chindila vita zawe yaya mambo manzelo yaya kweba boba chindila vita zawe yaya muluzolola tata mampungu tulendo kwembangisa toto mbangisa kuzungu yayinji ntangu ifweni tata musonga peleko muvu nzonji vitini vya vyonsono yadini zutekagana kubyo biwagana luve mubisilamu na bichilika vya vyonsono huna tushetokeleko nsoku na tunakantamu mtimbangi ninchi mfetete kiloba mkabana isime bya mbepelo nzuza bya byo bya tulandandu kongona munza isime bya mbepelo nzuza bya byo bya tulandandu kongona munza isimira pepe nufuza bya bya tulandantumu kongona mza mazulu maduma toto vipasumuka visimbi vya kulumuka yala kongeji mazulu maduma toto vipasumuka visimbi vya kulumuka yala kongeji vuza bya tulandantumu kongona munza isimira pepelu vuza bya tulandantumu kongona munza isimira pepelu vuza bya tulandantumu kongona munza mazulu maduma toto vipasumuka visimbi vya kulumuka mazulu maduma toto vipasumuka visimbi vya kulumuka mazulu maduma toto vipasumuka visimbi vya kulumuka yala kunguji mazulu maduma toto vipasumuka visimbi vya kulumuka yala kunguji mazulu maduma toto vipasumuka visimbi vya kulumuka yala kunguji bya tulandantumu kongona munza kongona munza vipasumuka visimbi vya kulumuka mazulu maduma toto vipasumuka visimbi vya kulumuka yala kunguji visimbi vya langulunata bya tulandantumu kongona munza visimbi vya maulu yoka bya tulandantumu kongona munza visimbi vya maulu yoka bya tulandantumu kongona munza mazulu maduma
Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka Kama gitari unatata chiato Azulumaduma Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka chiato chilema Azulumaduma Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka Ibya yala kumuji Azulumaduma Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka Ibya yala kumuji Visimbi vya toto luzika vyabyo vyatula tantumu Kona muza Zika vyabyo vyatula tantumu Kona muza Mazulumaduma Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka Ibya yala kumuji Mazulumaduma Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka Ibya yala kumuji Mazulumaduma Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka Ibya yala kumuji Visimbi vya toto luzika vyabyo vyatula tantumu Kongo na muza Visimbi vya toto luzika vyabyo vyatula tantumu Kongo na muza Azulumaduma Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka Ibya yala kumuji Azulumaduma Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka Ibya yala kumuji Tata mukimbangi na Unataka ni mkulongo Tata mulukongolo pole kwa musu Toto vipasumuka visimbi vya kulumuka Ibya yala kumuji Geta Tata mungu wawa nuni mutantamana bonso butwena nantwarisi kumire mina buna twele bitu babonso nuni Lugulu luzola bantu hata bantu makejika Pemba ulembo wanchima tumamana luzabu ngangu foka Jaga Dilukulu luzola bantu hata bantu makejika Pemba ulembo wanchima tumamana luzabu ngangu foka butatu basolo Dilukulu luzola bantu hata bantu makejika Pemba ulembo wanchima tumamana luzabu ngangu foka mpevya kumira mina Biteke landika kwebe buderinde Tata mampungu tulendo butu bakuri beto na butu tulendele musani butushiri buna bwabonso ni bushiri ninge kukisana lungisa kubabiba kubambula mu bucheleka bufana ne butulongele botu sutushingeta ngeta enka sukulu Esha Yeka abatata bamama bonso chichini chibatuyeni nimutantamanani chichini cha butamuntu tuka tantamanana
nilombela levo tataka mubakisa nami kota munitupeleko nitashibonga mukibutungwa ele tataka mubakisa mudindu chitona tambula ngoloko yani asala buna bugela kane nole pele tatupele buna yutushila levo uta mutete kimusiki sponga kumira mina gashimba deko mutuna kushire mitembo na batata ba mama kushire mina tutondele Mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumanji Tata mampungu mulevo kela muzula enlevwa Mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumanji Tata mampungu mulevo kela muzula enlevwa Mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumanji Tata mampungu mulevo kela muzula enlevwa Mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumanji Tata mampungu mulevo kela muzula enlevwa Mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumanji Tata mampungu mulevo kela muzula enlevwa Mbangize antoto Levo tata levo Tata levo kalombele Tata umu yangu la masumu Levo tata levo Tata levo kalombele Tata umu yangu la masumu Tata omosela levo Tata levo kalombele Tata umu yangu la masumu Tata omosela levo Tata levo kalombele Tata umu yangu la masumu tata mapungu kidendo beto bosobu sunguri duguri kidendo kushiri una kushiriki mutani chamutuka muntu kuna kutata wewe bwana kangolo kwa kutena wewe ngolo kimutiri ngachi mungulu ya babo sote chini kuna kwenda na mingi vindevo cha mkwa mucha kwa makatirani bosobu kama suko kutama songa jambulu chiyaba mankulu mamchonika jambulu kweko ngolo chiyato kutena zanguka wabovu chikazanguka mankulu mamchoni ndunji kivunji mitu kono wafuluka katirani telami yoko tatu nyelombo wesh ya bamukono wabuchi wasuka yomi wechi tata mikandombo bakulachi kapakula bwa ubu tata bukena kwenda oga kena kwenda kwena le ndikubutera manoko ni bababe na mikungu kwa kandarani ba tata ukakwerera kutata kumama una babateli bamutela mana bakota kuchamali beto kutona mufuma changu tusongere konsoni ngoloza uchi beto nganga chini wawo byomi bechu kandi yekwe bo unanimpeve ya kumira mina sala ilungi silamu sono kifulu ukabele sala kwani waubuchi watomwa tantamana wakila mwendo loshi mwendo kakwena muntu tela magumba vanga mabika kabakasa kuna katu fumu bichuwa fumu kimbangu yaya vita kanga ekambe tate kusakana kwa mbeba kambe china nitifulu wakila wenda buna bibangi bamoneka batata musaluchi salamama mbevo bikuiza kuna bene mvutu za bauka buna budela kani ngoloza ushitia mbawu yotile mabu yandika bivana mwini myomi bayiri tunasonga mavanga buna budela kani kimbevo chochi kwa mchichita suka
Ngeta. Ngeta. Enkasugulu. Ngeta. Tondele. Matatana mama tusilano le. Ingeta. Matondo mangula mami. Una bwiri ama ni mama malanda. Peve ya kumi Ramina. Mumacheleka. Kamugusa. Belatina. Chatolo sulu. Pamfumo usaka. Eguni. Okuna malandu malanda kunchamaru. Balui. Okuna muntu malanda kunchamaru. Balui. Ah, amemebe nyangu mibelena. Abukitula malanda. Malanda bulemo mawuchima. Akamsengena kusaba babu matasa. Musaluti. Manebe mvama. Yana shisa. Akambe. Anchi batatu. Nganoko banani balukurila Kongo kachopa nza banani ngana beto utashisa benza ngana beto kaptana na singu ame singu chaneto nichi beto chakimbe ekame mama wandomi bawunini Jamasi, kochada, muna manoko. Kawi, wandono kwenda kumajwala.
Omo macho atukwe Bwane, atakwezera mubombo jawo. Omo macho atukwe Bwane, atakwezera mubombo jawo. Embila kombo chori wakane.
kimpa kampita ya ye Kongora nselolo Kimpa kampita ya ye Kongora nselolo Kimpa kampita ya ye Kongora nselolo Kimpa kampita ya ye Betana tabana kumata kumboya ye
Amen.